njengoba ethi ibona abanamandla okubhekana nabantu bokufika yini abayenzile manje angithi manje bayaphuma ngoba kusukume thina siyisizwe sake South Africa siyilizwe la ke South Africa ukuthi sesanele bafowethu kwanele manje badlile ngani zakwethu abantu bokufika bephuma nemali yala ekhaya bengatekswa ndawo abatekswa ngisho indibilishi baphuma nje naye emngceleni wabo ngamabheki ngoba babhenke endlini bafowethu siluzile oluningi ubisi olisele ngani zakwethu ake silibambeni phela nathi ke sikwazi ukudla sisodwa niyoyibona into seyibusa kuleli lizwe mangake baphume laba bantu baphume bahamba nabafowethu abamela abantu bokufika bakithi laba bama 50% bama 10% siyacela abake bayeke elabo lelizwe bazobusa makuphuma abantu bokufika akumsebenzi ezovuleka ngani ngoba abantu bokufika bavimbe imisebenzi abantu bokufika futhi bevimbe imisebenzi nje banezikhali ezinzima abanazo ziningi izikhali esingakhuluma ngazo ezibhedwa abantu bokufika ezinzima abazela thina ukuzoqoba leli lizwe lakithi manje ingakho sicela sithi abantu bokufika abephume ezweni lethu bebuye emazweni abo ubaba beziqhwaga abanye mabebaleka izimpi zake emazweni abo ngaba baveza ubuqhwaga babo ngale ezweni emazweni abo bangafuni ukuzolwa la kuleli lakithi lizwe bazolisa thina ukuthi masithi abaphume bahambe ezweni lethu kube ukuthi sina abantu